dushaka uko tujya mu ijuru tubibakanyijemo n'Imana. Njyewe nagize Imana igihe muremure, nimurebe ukuntu niyambariye. Ega nitubikoreye tuzajyayo. Ubu aka kanya ngiye kujya mu ijuru kubera Imana. Rero utwana tw'Imana yampaye ndajya mu ijuru napfuye imyaka 40 ngwishije ndi ku isi. Murabona ko yuko nabaye neza. Aka kagofero Imana yampaye nikabara bazambara kandi nanjye nakambaye. Ngiye gukomeza nigisha abantu ijambo ry'Imana. Ngiye mu kubaho kwanjye niyo amateke gusa ndetse na dodo nta tuvuta turimo. Abantu b'ubu ngubu bari kurya amavuta nk'amazi. Reka ndebe ahantu ndi bubigishe mu gitabo cy'abahanuzi. Abahanuzi 12 haravuga ngo Imana yavuze ngo hano hari amadayimoni muri iyi paradizo. Hari ibibazo reka mbimuke, reka njya gusengera ahandi. Twajya mu mabuye, twajya mu myambi, tuzajya mu ijuru. Ubu hano icyo ntabwo mazi ndi gusoma kino gitabo nabizi. Ega ndagoma mbigisha ijambo ry'Imana. Mwiriwe neza kagabo. Ndakomeye kibo. Ubu ni se wasomye Bibiliya. Bibiliya ni ibiki? Ijambo ry'Imana. Imana yavuye mu isi ijya mu ijuru. Hano urabona turi mu ijuru. Tuzayisenga nitwagerayo. Mwizina rya Yesu Kristo uyu mudayimoni wa. Haleluya. Subira iwanyu ndakwirukanye. Mwizina rya Yesu basimubashe. Mu izina rya Yesu usengenda umudayimoni. Mu isi ni heza niho tuzataha. Ahangaha ntabwo hazi. Abantu nkamwe ntabwo tubazi. Mwega muri abahe? Mwizina rya Yesu wakize amen. Yo, Imana ni nziza. Zana nkwigisha ijambo ry'Imana. Zana nkwigisha ijambo ry'Imana. Zana nkwigishe. Mu gitabo cya Jakobo 892 haravuga ngo uzanyigisha ijambo ry'Imana azajya mu ijuru adapfuye. Iryo jambo Imana ntabwo yari kubwiye. Iki ni igitabo cy'abahanuzi. Sha paste urakoze kunyigisha n'ukuri kw'Imana. Hari ikintu nyunguyeho. Urareba ukuntu uri umugabo muremure ukaba uri umugabo mugufi ubyibushye. Ikoti ry'Imana yaguhaye imyenda y'abageni. Sha uraberewe. Sha Mana yanjye akira ijambo ry'Imana. Urakoze kunyigisha ijambo ry'Imana pasteri. Urakoze kuryakira. Ahubwo ahandi ni hehe? Hoya nakabyihorera. Ku gitabo cy'abahanuzi handitse ngo turi mu gihugu cya Burigadi. Sha Imana ibifashisha manigisha uriya muntu. Reka nanjye abiyigishe. Reka nkomeze urugendo rw'umugenzi. Mwiriwe neza paste. Ndaho ndakomeye. Shimye ukuntu wansengeye. Yego paste. Sha nakurijemo kubona akazi. Ubu nabaye umunyamakuru. Ahubwo kuba narabaye umunyamakuru uranyumva neza. Ubu ngiye kukuvugira amakuru wumva yatambutse muri Amerika mu Burayi. Ubu mpembwa miliyoni ku kwezi. Kubera iki? Waransengeye. Mupasteri nkawe muremure. Ubushimishije. Mupasteri warabyibushye warakuze. Ese ubu uri kurya iki koko? Ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana neza. Baba Imana iri kukubyibushya. Imana ibyibushya nyine. Ndabona ubyibushye kabisa. Ahubwo reka nze nkuvugira amakuru aho twicaye aha.
dore ngo muri Amerika nk'intare iciye umuntu akaguru, ejo bundi niwe bari kwenda gutumizaho ngo uzajya kubasengera. Reka nze tuyasubiremo tuyavuge neza tuyanoze. Iyi niyo televiziyo yanjye, niyo studio. Ndabona ikeye. Urabona ikeye? Reka dukomeze amakuru yacu, erega waransengeye pasi. Mu gihugu cya Madagascar ingona yariye umuntu imuciye ugutwi ndetse n'umutwe. Ayo ni amakuru yo muri Madagascar. Urumva ukuntu wasenze? Ubu si ukuguru kurasubiraho. Mu gihugu cya Amerika y'Amajyepfo bisi yagonze abantu 10, ariko igitangaje nuko waje kubasengera bagakira. Nibyo pastor? Ako pastor nawe uri kutubeshya. Ubu nibyo? Yego. Okay. Nibyo. Okay, dukomeza amakuru yacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramenyesha igihugu cya Havengende yuko iterambere ryaho ryanze kuzamuka kubera yuko n'avoka bakibagemurira. Cyo ni igihugu cya Amerika kiri gutangaza ibyo. Nibyo. Wabyumvise ko ari cyo? Nibyo. Ngo nago ngo Amerika ngo kiriya gihugu ngo nago kibaranguza avoka. Amerika yahomba kubizi ngo nuko batabaranguza avoka. Wapi? Reka dukomeza amakuru yacu. Amakuru yanze y'ikibuga. Umuntu yambaye ijipo irangije ihita ihinduka ipantaro, ariko igitangaje ese ihinduka amafaranga. Iyo ni Imana iri kubikora. Abo ngo yari umukene. Ngo Santiago Bernabeu umuntu yanyweye igikoma cyinshi, ariko igitangaje inda yiwe yashishutseho ishashi. Ese amashashi uruganda rwahagaze kuyakora cyangwa basigaye bayegura ku nda y'umuntu? Reka tubisobanuze pastor. Ayo masengesho kuko arahari. Amayi nka pasiteri wacu. Pasiteri, iyi myenda ninde wayiguhaye? Ni Imana yayimpaye. Imana yarayiguhaye, yarakoze. Irakaduha ibintu byinshi duhijya koti. Ese reka dukomeze amakuru yacu. Mu gihugu cya Havengende abantu 3 bapfuye ikigori barwana intete y'ikigori imwe, ariko igitangaje ikigori cyanize umuntu karahava. Umugabo yateye furike shana aratembagara amanuka kuri ka gasozi k'Isiyoni. Isiyoni urahazi pastor? Ndahazi. Urahazi neza? Ndahazi. Urahazi? Ndahazi. Vuga cyane ariko abari kudukurikirana babyumva. Urahazi? Ndahazi. Isiyoni urahazi? Ndahazi. Ariko mbanza haba ibitangaza. Ndahazi birahaba nanjye. Ariko pasiteri nawe ahantu hose waranzengurutse. Reka dukomeze amakuru yo hanze y'ikibuga kuko ndabona ariyo yarabaryoheye. Dukomeza amakuru yacu, ariko reka mbanze nambareho akagofero gake ntumve ngo Imana igira neza. Ese bungiye byambera? Ariko pasiteri reka dukomeze amakuru yacu mu izina ryacu za Kristo. Yewe gawe umva ukuri ya ngofero iri kunshyiramo ibintu nkibuka gusenga sha amakuru nkayibagirwa. Ariko pasiteri we Imana niyo yagusizeho urwo ruhara. Papa we Igicu TV nibo bari kubagezaho ayo makuru. Ariko pasiteri igitangaje urakizi? Yego. Baba we televiziyo y'Igicu TV ubu ni iyi ngiyi yitwa Igicu TV. Ubu ngo biri mu gihugu cya Katari ku kibuga hamwe ho Messi yateraga ishoti rikagwa muri Tunisia. Ubu ese ubundi wakongerezaho macyo gake. Messi ateye umupira awutera muri Katari, umupira urazugwa mu Rwanda. Mu ntabire yawe pasiteri ujya utabira. Ariko pasiteri we igitangaje Imana yohereje urwandiko irushyira hano kumvaho nshya. Iravuze ati reka muhe nawe uvuga amakuru ho gake, amakuru y'Uwiteka. Uriteguye? Yego. Uriteguye? Yego. Akira nawe uyavugeho. Amakuru y'Imana iravuga ngo ijya kugukubitisha umuriro w'amashanyarazi. Ubwo pasiteri ntabwo utangiye kutubeshya koko? Ikinyamakuru cyanjye ntabwo kiri kubeshya. Iby'abadiyakoni
mu gihe bazajya bari kujya mu ijuru. ubwo pasiteri ubwo twebwe tuzajya he nimba abadiyakoni bazaba bari kujya mu ijuru? Tega amatwi wumve, wajyane kubikurikirana, ubundi wazajya kwa Satani. nibyo se pasiteri njye aka kanya wanyereka ukuzimu nkimanukira hakiri kare bakazansangaho njye narahiriye mu izina rya Yesu nawe nibeshye nzigira mu ijuru. Komeza amakuru yawe n'Imana yari impaye. Amakuru asohotse aka kanya ni uko ngo Imana ivuze ngo njyewe aka kanya ndi kuvuga amakuru ngo ngiye guhita manuka ukuzimu, oya ndajya mu ijuru. Amakuru asohotse, abaforowazi bari bakurikiye televiziyo y'Igicu TV banyereye ku gishishwa cy'umuneke bikubita muri channel y'Igicu TV. Komeza ukurikirane channel y'Igicu TV, video zacu zikomeze zikugeraho neza. Nizera yuko ibintu byacu biri gukomeza bibageraho neza. Mukomeze kudukurikirana, ntimuzacike intege, tuzajya tubaha video zacu zizajya zibashimisha. Ntimuzarambirwe aho mutari, turahari. Ciao ciao.